wote wakae pamoja, waangalie hii maneno, tuone hata kama watoto wetu watarudi shule. Sisi wakulima na wamama, kwanza wamama sisi ndio tunahusu na majani, juu hakuna cash crop ingine hii area yetu tunategemea majani chai. Juu maziwa ilianguka, watu wale walikuwa na kahawa upande ya chini ilianguka. Sasa sisi tunategemea tuna majani chai. Na sasa kusomesha watoto wetu, chakula, mafalisho na kila kitu yote tunatoa kwa majani chai. Tusilete siasa kwa majani, kwa sababu tukileta hakuna sekta ingine kwa agriculture imesimama. Ni majani tu peke yake. Kwa hivyo ningeomba hii elections zilifanywe, at least zirudishwe, kwa sababu sio wakulima wote waliparticipate, na wale waliparticipate wasione kama tunawaonea. Hapana, tunataka haki kwa kila Tukithina mbere ni ati spika wa kaunti ya Laikipia Patrick Waigwa ekorire ari wiki gikaro-ini kia bunge kia umuthi thutha wa rugamiriri wa dini o MCA kwaga gwikinya kuo. Uhoro uyu ukiterere gukoretwo na ndugamano cia utongoria kaunti-ini haria thiku nini hetuku munene wa aria ingi Peter Thomi aratunyukithirie utongoria na ithenya riake gucoka kuihurio ni Joseph Kiguru. Sema ni kwamba tumekuwa hatuna namba ya kutosha kuendelesha biashara ya bunge, kwa sababu lazima kuwe na wajumbe wa kutosha. Wakati tunafanya uamuzi katika bunge lazima muwe na quorum, na hii quorum inafanyika kama ni namba ambayo ni sehemu ya tatu, tunaita the luth 1/3, na kama bunge yetu ya wajumbe 24 ni lazima tuwe na watu 8 ili tuweze kuendeleza biashara katika bunge. Na kwa hivyo leo, kwa sababu hatukuweza kupata ile namba, tukaweza kuwa tumefunga bunge hadi kesho saa 8:30 wakati tutakuwa na kikao kingine. Tukihobokera riboti ingi ni ati manathi kuma miena itiganite guku bururi-ini ni matetetie utongoria uria ukoretwo kuo, makiuga aria manyitirire tuturwa twa utongoria matiakorirwo makimathura na nikio matarakorwo magitangikira mabata mao. Amemba a gikundi giki kia manathi guku bururi-ini ni mandikire murugamiriri wa gikundi giki guku bururi-ini makihoya githurano gitabanio niguo mathure atongoria aria mena uma ni guthingatithia mabata mao. Gikundi giki kia KNUN kiria kiri na makiria ma memba 27,000 oho ni matetetie gikundi kia aruti a wira nikio kotu makiuga gitikoretwo gigithingatithia mabata mao. We are sad representatives or representation of this great union that we have worked with and have served, simply because a procedure called elections was not done in the right manner. Resolutions are being made on the way forward. And as we hope and pray that the courts of this land shall hear and listen to us as we petition that these elections be overturned and we have a credible, fair, and a soft election. But we are saddened because none of the national elections were elected by members. Kenya National Union of Nurses boast a membership of over 27,000 nurses in the mainstream employment, that is the government employment cycle. None of us elected the national leaders. The branch, the same story goes. And as I have said, there is a case in court. We have represented a case in the constitution of this land and in the labor and labor laws of this land, which govern every union. And I repeat, which govern every union. Ahead to register sham elections. We are in court, as my colleague in Kiambu has said, of expression. And whatever we have written, whether on social media, I'm not a terrorist. I'm a Muslim woman who has passion to take care of nurses in this country. And if he's not able to take care of our issues, then it is the high time he steps aside and leaves the court calling me names. So I have also options of taking him to court and suing him. He has called me a terrorist. I'm not a terrorist. I'm a Muslim woman who has passion to take care of nurses in this country.
And if he's not able to take care of our issues, then it is a high time he steps aside and leaves the nurses to elect. Tugitigana na icio ciĩgiĩ manathi nĩ tũhũkĩre riboti ĩngĩ. County Commissioner wa Narok Evans Ashoki nĩkĩtie ritana kũrĩ ndundu ya athuri a Maathai gũteithĩrĩria thirikari kũnina kũgimarithia gwa twana twa tũirĩtu, ihiko cia tene hamwe na mbara cia mĩgũnda. Akeria arĩ wabici-inĩ cia ndundu ya athuri mwena wa Narok, Ashoki ahinyĩrĩirie he bata kũmenyithia mũingĩ thĩna ũrĩa ũtũngaga tũirĩtu tũtũ wona twagimarithio, na kuoguo nĩ kwagĩrĩire mũingĩ ũtigane na magongona marĩa mahatũkĩtwo nĩ mahinda. Na mimi Bwana Chairman, nataka kukuhakikishia ya kwamba nitafanya kazi pamoja na wewe ili Council of Elders iwe na sauti na iwe na heshima ambayo hiyo ofisi inaitakikana kuwa na heshima ya wazee. Nasema hivyo kwa sababu nina matumaini makubwa sana kwa kazi ambayo iko mbele yetu ya Council of Elders. Council of Elders wana jukumu kubwa sana la kutatua mizozo katika jamii, na mizozo ni mingi, na tunajua mizozo isipotatuliwa haraka iwezekanavyo inaweza ikaleta maafa, inaweza ikaleta hasara na kadhalika. Kwa hivyo ni muhimu sana tufanye kazi pamoja na tuweze kutatua mizozo, hasa mizozo ya kiardhi. Na tulishukuru Uhuru kwa mambo matatu manne, ambayo moja ni ya msitu ya Mau, ambaye kila mara huwa tunasema ni uhai. Na uhai ya maji ni msitu, na uhai ya watu ama viumbe ni maji. Na tunashukuru kwa sababu ametusaidia sana. Na pia Tobiko amefanya hivyo, na Tembea alisaidia sana. Wewe ndio utakuwa ukiendelea kusaidia ili tuweze kufika msitu ubaki kama msitu, ili tupate ile maana ya ile msitu ya Masai Mau Forest ama msitu yoyote katika nchi hii ya Kenya. Kazi ya Council of Elders ni kazi ya kuangalia mambo ya kimila na mambo ya kuona ya kwamba kuna mila zingine ambazo zimepitwa na wakati, ambazo hazifai, ambazo lazima tuzikemee. Na mimi nataka nyinyi wazee muweze kuwa na bishops, muweze kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wasichana wetu wadogo wanalindwa na wasipitie hizo mila. Tugitigana na riboti ĩyo kuma mwena wa Naroko, reke tũhũgũkĩre riboti ĩngĩ. Akenya nĩ mathingatĩtwo gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wao kĩũmbe harĩ kũrũmĩrĩra mawatho ma COVID-19 makĩria ihinda rĩrĩ. Mawatho maya maregeretio nĩ thirikari, kuona kwaga ũguo nĩguo gũcũngĩrĩria bũrũri gũkorwo hatĩka-inĩ o rĩngĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ ndagĩtarĩ Moses Mwangi, ũrĩa nĩ mũtaaramu wĩgiĩ virus, akiuga nĩ harĩ bata thirikari yethane na njanjo, kuona Akenya aingĩ mangĩhota kũmĩamũkĩra bũrũri ndũgũkorwo ũgwati-inĩ mũnene. Ũndũ ũcio ũngĩ no twende kwĩra thirikari itũ nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga vaccine, tondũ vaccine nĩyo bullet ya mũico, nĩyo bullet ya mũico ya kũhũra COVID. Mabũrũri marĩa maheanĩte njanjo wega rĩu nĩ marathiĩ mahingũrĩte. Ona America maroigire 4th of July magĩcelebrate kĩrĩa independence yao, magakorwo na celebration nomo, tondũ makĩria ma 100 milioni, andũ milioni 230 already nĩ mahetwo njanjo. No tũrie thirikari itũ yethane na njanjo kũrĩa ĩgũciona, tondũ milioni ĩmwe iria ciagĩũkire rĩ githĩ rĩu itikĩrĩ thiru, na nĩ tũrabatara kũheana njanjo makĩria ya milioni ta 20 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Thirikari itũ nĩ tũkũmũria mwethane na njanjo, mwaranĩrie na World Health Organization wega, COVAX facility, mabũrũri marĩa mangĩ makĩheo Kenya ĩkorwo harĩa mbere, tondũ korwo andũ aitũ no maheo njanjo kwa ũingĩ no tũhote gũcokerera mũtũrĩre witũ tũrĩa twarĩ naguo tene, na COVID-19 tũmĩnine, tondũ ti mũrimũ gũtũra. Ona korwo hihi nĩ ũgũikaranga mĩaka-rĩ, na njanjo nĩ tũgũikaranga nacio tũkĩheanage, na nĩ tũrĩmenya irĩheanagwo atĩa rĩ, tondũ gwa kahinda gaka
no turaheane njanjo igiri ukaheo muthi na thutha hihi wa mieri 3 up to 12 weeks njanjo ya keri no njega na kwoguo andu aria maracenjeirio riria mekuheo ya keri matikambiririe kuona ta kwina undu muru uthiite njanjo ĩyo no umieterere ya keri nginya 12 weeks kuma waheo ya mbere. Thirikari methane na njanjo nigetha Kenyans maheo njanjo kwa wingi. Rekei tumenyerere mioyo ya andu political leaders na nie ndi umwe nie ngienda andu aitu makorwo me muoyo nigetha na tugikihoya kura magatuhe no tutikwenda andu metwo micemanio ya siasa minene ningi marware na biru cia thibitari maremwo ni kuriha ya kurihira andu thibitari aria to gia gwika biacara kana gia kuriukia biacara still gia kumenyerera mioyo ya andu. Riboti iyo igi kwigitira kumana na murimo wa COVID-19 niwe gukorwo igitwikirira gaturumo mohoro maitu ma Gikuyu TV miaraho no mohoro mangi ni wona cihanda wega thaa 1 na thaa 3 ni wega uthii na mbere na kwimenyerera kumana na king'uki ya COVID-19 gwithamba moko gwikira turembeko twa kanua ona ningi kwiraihaniriria na kwehera handu hena muingi weka uguo bururi wa Kenya ni ugukorwo ugikura kuma king'uki-ini ya COVID-19 ni gwikirira gaturumo haha tucemanie muthenya wa ruciu no ndugathenge mitambo-ini ya Gikuyu TV ni amukwina tabarira ingi tukuhaririirie njitagwo wa maitha wa Njoroge giana miaraho miega.